Oração vai enriquecer o desafio com problemas. Rode Padre, Rode Filho, Rode Espírito Santo. Amen. Aman maromak iha lalehan, hau fiar baita botnya poder nebela iha rohan. Hau hakarak deit atau hateten, katak orasne situação nebe iha hau ne soring-soring, liu fali hau ne kapasidade, mai be hau hili, atu nonok no buka ita bot. Tambah hau fiar katak hau ni oração bele muda buat hotu. Agora daudang realidade ia hau ni oin, halo hau ni sentimento triste. Mebe hau taka mata no hateke baita bot, no harohan tambah hau fiar katak harohan husi eman nebe los, banhir harohan ho fiar se iha poder nebe bot. No harohan sira nebe mai husi fiar makse iha poder atu salva. Hanesan we matan iha itabot ni liman nebe suli ba nebe itabot hakarak. Hafiar la iha buat ida nebe impossible acontece iha aman maromak niamatan. Iha Jesus nyanaran hau livre husi problemas no desafio muris nian hotu. Amen. Ami aman be iha lalehan, halo ami hahi hanai itanaran, halo itani reinu to'o mai ami, itani hakaran halo tuirba, iha rai nudar iha lalehan. Ohine haraik aihan lor-loro nian mai ami, haraik berdaung mai salan, nudar ami berdua ema halo at ami. Labele husik ami munu batenta saung, mai be hasai ami husi buat at. Amen. Ave Maria, graça barak liu iha itabot, maroma ko itabot diak liu, feto hoto itabot ni oan Jesus diak liu. Santa Maria, maromak ni inan, haroh banai maromak, tambah metani salan, orasne be, amiata besik atau mate. Amen. Gloria ba Padre, ba Filho, ba Espírito Santo, no dar de uluk, orasne, tinan batinan na fatin. Amen. Rode Padre, Rode Filho, Rode Espírito Santo.